шаҳноза барои оилаи худ нон мепазад. онҳо 6 нафаранд. барои онҳо як халта орди 50 килограмма ба як моҳ кифоягӣ мекунад. ин танӯр аз танӯри нонвоӣ хурдтар бошад ҳам 22 то нон мебарад. дар урфият мегӯянд ки ҳангоми часпонидани нон ва кандани он аз танӯр дар қафои пазанда бояд касе наистад, зеро нонҳои часпонидашуда меафтанд. ин гуфтаҳо рост баромаданд. ҳангоми наворгирӣ чанд нони часпонидаи Шаҳноза ҳам афтид. халқи тоҷик анъанаҳои фаровони ҳамидаи миллӣ дорад. ба зери бистари кӯдак нон мегузоранд, то ин ки аз тамоми нохушиву балоҳо эмин бошад. нон рамзи неъмати дунё, хушбахтиву комронӣ ва покиву рафоқат аст. ин аст ки меҳмонро бо нону намак пешвоз мегиранд. ҳангоми сафар бо худ нон мегиранд, ё ин ки ҷавонписарони ба хизмат даъватшуда пеш аз рафтан нон мегазанд, ки ҳар яке рамзи худро дорад. ба назари кас нонпазиву новоӣ кори осон менамояд, лекин ин тавр нест. оғози кори нонвоиҳо вақте сар мешавад ки аксарият дар хоби нозанд, соати 12 шаб. аввал нонвои мувофиқи талабот халтаҳои ордро безида, пас аз он хамир тайёр мекунад. барои иҷрои ин амал китфу дастони боқувват лозим. ҳангоме ки хамир тайёр шуд, зувола тайёр карда ҳар якеро бармекашанд. мувофиқи меъёр вазни ҳар як зувола бояд 200 грамм бошад. анабад онро рост карда ба танӯр мечаспонанд. як танӯр нон то 10-15 дақиқа мепазад. соати 4 субҳ дарҳои новоихонаҳо барои харидорон кушода аст. ҷаъфар Акрамов аз синни 10 солагӣ дар тӯли 54 сол бо нонвоӣ машғул аст. ба ӯ ин касб аз падару бобояш мерос мондааст. ӯ дар Конибодом ягона нонвоист, ки дар ин синни сол ҳоло ҳам нонпазӣ мекунад. касби нонвоӣ вазнин аст ва на ҳар кас нонпаз шуда метавонад. این با عشقش باشد، عشق شدنش در کار سونی تازگی و مغز ریوای کردنش در کار. انسانی باید نگوشیده میتواند تازگی و ریوای نکند، این گرد ارد نومیده ها نگاه نکند، نگوشیدنش کیم. برای همین دردی چشم، دردی پا برای انمی میشد. نوع کارش از شبانه سر میشه، ساعتی 2-3 حاضر اکنون از 11 سرش است. پیشترنگی وای به خمر تلوشکتی بود. حاضر اکنون من این دراز برونده از 11 شب از 8 شب سرکس دیم. پیشترنگی خمر تلوشکتی 1 ساعت به میرسیده. و خمر تلوشک کارباز کردن نمیتونه تازه هم. برای کارباز کردن و به آنچه با یاد گرفتن آسان در کار. дар гузаштаи начандон дури шӯравӣ хатнатӯии конибодомиён то як ҳафта давом мекард. ба тӯйхона нонвоиҳоро даъват мекарданд. ҳатто танӯри махсус мешинонданд. хона ба хона гашта меҳмононро таклиф мекарданд. хабари тӯй ҳатман бо 2 нони гарм мешуд. дар давоми ҳафта бошад нонвоиҳо маъракаро бо нони гарм таъмин мекарданд. дар ин гуна маъракаҳо нонвоиҳо аз 20 то 40 халта ордро мепухтанд. حاضر منه تویم اکن کم کم همش جا به جا شده کم به فرامد یه لینگه 2 لینگه کتی تویشت حاضر معرکه ها بیم علا گذشت است شوگیده پیشش 50-55 برفت احنم منه احنم کریش است بعدش این کسمه نکره پر افتن من حاضر این هم کاری سودیا نکنم. من حاضر چوک برفته 3 نوع خونه کشید دادیم. هم میام اونها یاد داده. من اینجانده با 3-4 دیگه کاری سودیا. زندگی اوشون ابوله همین کاسم گذاشته است.
یعنی همه‌شون عزت کرده، حرمت کرده. پیشتر همین هنر. гузаштагони мо ахлоқу одоби ҳамидаи мусалмонӣ доштанд. дар замонҳои пеш нонвоиҳо ба миқдори муайян нон мепухтанду дар куҷои корашон бошад мерафтанд. фурӯши нон худхизматрасонӣ бар ин буд. масалан, дар назди нонвоихона сабади пур аз нонро мегузоштанд. зер ва болои нон бо матои сафед пӯшида меистод. агар нисфаш кушода истад, маънои онро дошт, ки ҳар кас метавонад чӣ қадар гираду пулашро монда равад. ҷафарамак 5 фарзандро ба воя расонида хонадор кардааст. ӯ мегӯяд, ки дар ҳар давру замон нонвой доро намешаваду аз гуруснагӣ ҳам намемирад. зеро ҳалол кор мекунад. танҳо ҳаққи хизматашон мемонад. фоида намегирад. ҳеҷ набошад нони афтода ва ё сӯхта бонад ҳам рӯзашон мегузарад. қадри ҳар як неъмат дар лаҳзаи ниёзмандӣ равшан аён мегардад. барои шахси гурусна нон мисли ганҷи дунёст. пирони рӯзгордида мегӯянд, ки қиматӣ шавад ҳам рӯзи одам мегузарад, лекин қаҳатӣ нашавад. ин солҳои мудҳишро нависанда ҳоҷӣ Содиқ дар асари саргузаштаи қадамҳои нахустини худ чунин тасвир кардааст. جوانزنی لاغری از در نمودار شد. محزون و سرخم. گمان کردم که گدای زن آمد. خطا کردم. همسایه زن بوده است. برابری او را دیدن ابروان آچکلانم گیرش شد. حیران شدم. آخر پیشتر همدیگر را با آغوش گرفته بوسابوس میکردند. چرا اکنون؟ خالجان، خاکی پایتان شوم. هیچ نباشد یک برده نان یافته میدادید. آچم یک هفته اینجانی روی نان را ندیدند. بیمار شده ورم کردم. میترسم که барвақттар биёед намешуд. намедонам монда бошад ё не. хайр, як бинам чӣ? آچکلانم تیز تیز قدم زده رفت. فرصت نگذشته یک برده نان قاق مغال کرده برآورد بدند. мана инро бареду тарк карда хӯронед, лекин ба ҳеҷ кас нагӯед. дигар намонд. رحمت، رحمت، شما ما را نجات دادید. من و تقاچرم حیران شدم. چرا نان بوده است و کمپیر به ما نداد؟ آچر، چرا به ما نان نیست گفتید و به وی زن دادید؟ ин дуруғгӯӣ не бачам, аз ноилоҷӣ. агар як бурда намедодам, модари вай бечора мемурд. дар бозори кӯнибодом растаи нонфурӯшӣ ҷойи серхаридор ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо аз 7 сола то 70 сола нон мефурӯшанд. то пайдо шудани харидор нонфурӯшон хомӯш мешинанд, вале аз дур агар харидоре пайдо шавад, мағал мебардоранд. ҳар кас нони худро таъриф карда кӯшиш мекунад, ки харидорро сӯи худ даъват кунад. шахси шармин дар ин ҷо савдо карда наметавонад. аксари фурӯшандагон соҳиби нонвойхонаҳои худанд. дар як рӯз то 60 дона нон мефурӯшанд. арзиши нон аз 50 дирам то 2 сомонӣ аст. пештар анъанаи хубе будааст дар кӯнибодон. одамони хушҳавсала, хусусан мусофирону меҳмонон, аз бозор як пиёла қаймоқу 2 нони гарм харида ба чойхона мерафтанд. ноништаи шоҳона мекарданд. ноништаи нони гарму қаймоқ лаззати махсус доштааст.
одамон мекӯшиданд ки ба ин шаҳр пагоҳӣ расида омада ноништаи нақс кунанд. то ба имрӯз байни мардум ақидае аст, ки беҳтарин нонвоиҳо дар Самарқанду Қоқанду Хуҷанд бар ин шаҳрҳои калон мезистанд. аз ин рӯ ҳар касе ба ин шаҳрҳо гузораш рафтад, қатори дигар савғотиҳо нон мебарад. нони Хуҷанд имрӯз боз шӯҳрат ёфта, рӯи лавҳи нонвоихонаҳои Кунибодом нони Хуҷанд менависанд ва нонвоиҳо аз ин шаҳрҳо омада нон мепазанд. вале шояд кам касон донанд, ки нонвоиҳои Кунибодом дар ин кор хеле пешдастӣ доштанд. аввали асри 20 амири Бухоро барои пухтани нони хатнатӯии писаронаш беҳтарин нонпазҳоро даъват кард. аз қаламрави хонигари Хурқанд нонвоиҳо устоқаландар ва устобобо дар он тӯй хизмат карданд. баъди тӯй Амир Олимхон ба ҳунармандии нонвоиҳои Кунибодомӣ қоил шуда, 2 лалии аз санги хоро сохташударо тӯҳфа кардааст. ҳоло яке аз ин лалиҳо дар хонаи ҳоҷӣ Нобатхола, абераи устобобо, чун ёдгории гаронбаҳо нигаҳдорӣ мешавад. ӯ нақл мекунад, ки дар даврони шӯравӣ лали ва дигар китобҳое, ки бо ҳуруфи арабӣ чоп шудаанд, аз тарси таъқибу нобуд сохтан дар ҷойҳои дур аз чашми бегона пинҳон мекарданд. даврони бехудоӣ аз байн рафту ин лалиро ҳоҷихола ба намоишгоҳҳои гуногун мебурдагӣ шуд. این لگام آش کشیدگاه همون دراز شده این آشکارگی ثواب بوده مخوره ثواب باشد آدم‌ها ها ثواب باشد دی نه دا آشکارگی ثواب بکن نه کو یک میدانسته که ها وای نمیدانسته که چی رکت لگان کنه من رکت لگان کنه کتا نگرفتگی بوده آخونه بود گیر کتا بوا مجبور کرده گیران برا بوده داده баъзе аз корчалонҳо аз ин ёдворӣ хабардор шуданд ва бар ивазаш $3000 ваъда карданд. نفروشم چه هفته بچه من آمنم با بچه ها میراث مونده کن بوام مونده است پسرشان بوام پسرشان دادم خریدیم اکو آمن با اینها موند با نیوره ها میمونده کستی ҳоҷӣ Нобатхола гумон мекунад, ки гирди лали оёт аз Қуръон ҳаккокӣ шудааст, лекин ин тавр нест. муаллифи табақ усто Ҳайдар буда шеваи таҳҷоӣ риоя шудааст. бо хати настаълиқ навишта шуда, имлои ниёгон пурра риоя нашудааст. аломати ҳамза дар поёни калимаҳо омадааст. якҷоя навишта шудани калимаҳои ёвар бо калимаҳои решагӣ ба мушоҳида мерасанд. баъзе унсурҳои хати шикаста истифода шуда дар калимаҳои саломат, иллоҳо ҳисобро дида метавонем. дар табақ 1324 ҳиҷрӣ ҳаккокӣ шудааст, ки ба санаи 1906 мутобиқ аст. ин маҳаллест, ки устоқаландар ва устобобоҷон зиндагӣ кардаанд. онҳо ба ғайр аз нонпазӣ аз касбҳои оинагарӣ, қассобӣ ва мисгарӣ бархурдор буданд. махсусан бародарон дар ҳунари ширмовпазӣ ҳамто надоштанд. Сабоатхола Ҷӯраева 78 сола набераи устоқаландар аст. аз худи бобояшу падараш бисёр нақлҳои аҷоиб шунидааст. гоҳ-гоҳ ҳамроҳи додараш нақлҳои бобояшонро ба хотир меоваранду ашк гирди чашмонашон ҳалқа мезанад. ин расми ягонаи устоқаландар аст, ки соли 1941 гирифта шудааст. он вақт Сабоатхола 11 сола буд. جنگ تمام شدن بعد حالی پیچینی نیست بگذارنده پرینیک نیست یا یگان چیزی مکودگی برای بچه نیست یستی وشکام و استاد جربای آمده وای کنن دادام اکن بوام نیست دادام ثانی همینجا نام پزن
نان انمی قدری کلچه کرد من اهمو خودم شیرمال خودگی من انمی قدری کلچه گیداش کاردار شروع کلچه انمی داری در بازی یک یه سیننگی در بازی بازارنده میپزن من روان اگر نان اون تو و یه شایکو تگی نان تنورنده ماندگیشه سخریجه و همین پیراینیکو و یا مازه چیزی باشد انمی با این کردن نان پختن نان شیرمال нонвойҳои конибодомӣ бо нони ширмол шӯҳратёр гаштаанд лекин нони ширмолро имрӯзҳо аз нонвойхонаҳо дарёфт кардан номумкин аст зеро ин намуди нон заҳмати зиёде талаб мекунад хамиртуруш ва хамири ширмолро аз оби нахӯди сурх ва гиёҳи арпабодиён тайёр мекунанд хамир дар давоми 24 соат тайёр мешавад ҳарчанд нони ширмол мегӯянд дар хамираш шир истифода намебаранд و دوران هنرمندی همین خیلی هم ترقی کردگی که بودست که همین خیلی هم ترقی کردگی بودست که نوایی شرمالپزه فقط نوایی مفتگی شرمالپزه حاضر نانی آبی مفتگی و نانی پیشینه شرمال مفتگی همین شرمالپزه این نوایی گفته حساب میکردی آبی پزه نه آبی پزه نه این حاضر بریم سر که وای ها آبی نانی آبی وای نانی شرمال پختنش یک معجزه گفتم ممکن تا اولی سالهای 80 عصر گذشته معرکه‌های کنیبادامیان به نان شیرمال نمیگذشت این آنها را در روز پیش با خواهش ما اولادان نانپس‌های نامی کنیبادام استا قلندر و استا باباجان پختند با شرطی که ما رخت نانپزی را به نوار نگیریم زیرا سیر شیرمالپزی تنها از اولاد به اولاد میگذرد و خلاص هرچند از بین 10 روز گذشته باشد هم نانها نرم و ملایمند نان شیرمال از نان آبی دومی مراتب وزنی‌تر بوده تا 250 گرم وزن دارد یکی از خصوصیت‌های دیگری نان شیرمال این است که بوی خوش اشتیاوری به خود خاص دارد که زود همه جا را فرا میگیرد در کنیبادام نانوایی‌ها بسیارند ولی نه همه آنها از عهده شیرمالپزی میبرند نان شیرمال خصوصیت طبابتی دارد و امروزها تنها اولادان نانپس‌های نامی شیرمال پخته میتوانند و خلاص نان شیرمال را نانوایی‌ها گاه گاه برای خود در خانه میپزند و تنها برای فراموش نکردن نازکی‌های شیرمالپزی